Pemirsa, mangkin pemerintah sampun nenten ngicen subsidi asuransi usaha tani padi AUTP saha asuransi usaha ternak sapi AUTS petani padi wiadin peternak sampi sani kedaut ngange asuransi inucap ngawit mangkin sampun naur premi penuh antuk mandiri. Kabid Sarana Prasarana dan Pemasaran Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli, Ide Idewo Ayu Mas Mahyuni Mausang, anutin saking surat saneka trima, rauhe mangkin durung wenten prabeu subsidi saking pemerintah pusat untuk program AUTS Wiadin AUTP. Baik ketandane nenten janten uning napi pidadab nyane. Nanging sampun kepasti kayang rau mangkin durung wenten subsidi. Sadurung nyane pemerintah ngicenin subsidi 160 tali majeng AUTS saking premi satak tali rupiah. Leanan punika ring pemargi OTP kaicen subsidi 140 tali saking premi 110 tali rupiah. Petani sane nenten nyarengang OTP wantah muatang naur 36 tali rupiah. Punika taler majeng peternak sani nyarengin AUTS wantah muatang naur petang dasa tali rupiah. Rau mangkin sampun enten polih subsidi, petani wiadin peternak sani kayun madue asuransi kepatutang naur antuk mandiri premi penuh. Selami puniki pikayunan saking petani padi wiadin peternak sampi ring Bangli sani nyarengin program AUTP wiadin AUTS kantun akidik. Kuota asuransi sani kaicinin saking pusat nyabran warse durung sida memargi becik. Sangkaning petani nyakap ring wewidangan antuk lahan sane cupit senenten ngemargiang sistem bagi hasil sareng sane nuenang lahan. Asa punika taler petani padi ring Bangli taler arang manggih gagal panen. Punika taler peternak sampi akeh sane durung tinas uning indik pemargi asuransi. Leanan punika petani arang pisan manggih pinyungkan sane ngelalahin sampi, sane ngawinang akeh peternak sampi sane nenten muatang asuransi. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.